abaturo mu cyaro cya Kamukaki omuparishi yakataro mugombora ya Karungu okugambebi no babire batayayiso mwishengero wabo Mugisha Francis acha cya Kamukaki. Yitwe weju twetongora mu bice ndwara yo kigombe cyingi ugahabwe yoboraye reka parane bice none bo parane ayabanze kumanya umugezi wa Karungu kandi akamuhekitisa ati ya mbere bamanywa yatuyamba yatumanye bite gukora hansi yatuyiha urengo rwa hansi yatusemo urengo rwa higuru tukundiraho nareba mu ishuke aturetira mizi kabatine mizi ntubonabona ntugiha hanso mu busozi asitwina mizi tuwozi atunaba tunyera aba honane bagira ngo hine bitakakozirwe kandi barukwenda ngo abebembeze babo babakorere ati nkache Kamukaki sikafunire mizi niko tugintiza tugiha ko Kamukaki biko ko Kamukaki sikafunire mizi twansabo biyambi itwe nkabacara na munongo rengo tukundiraho nare umuzike tumukundira bwe bintu byatworire kandi byatakakozire na munonga nkenguto amashanyarazi abana bitwe yongera kushoma bakabaje na ito bacara twongera kutunguka tukanyera. Mugisha Francis oryo mwishengero wa Bwojo County kandi ariyo narondo bushaki bwo kumugaruzo mwishengero agizire ngo bwebembezi tubwo kugezesa okwiyaho n'ubwendo umuntu orukumanye bizubu by'abantu basabana abanyaho kutuzano ubwebembezi tuzano okunomuntu tuzano no kurondo muntu arayizo mbaramenti akigamba ukuje tuheje yagamba Omugandi makuru Engineer John Bosco Kaliso yesimbrante byo munyishengero bwa Bwojo West araganisa abaturo kubasyeho ubuhereza ombyamagara obwegese n'obundi buhereza urishomera ryo mu Bwojo West eryarembeke kizimbi kirukwetaka amabati kinana gasembure ninja kabahereza angahi kinana ambeno ishomererwa ngambire erumama batukuzire nabwe twarwo muyebi twaba kinana gaho gonga twagataho ngarete bizibu gonga kinana nguka efuko bwabure mukazireba emero mwagireba abo mashemere tukiretaga none mureko musho gutuma hagire abwo kubergiye tekatekere kutukora bikizire bita bikanyire abatura baraganiso kwagera abo bona bine bendera ya NRM okubashakira abantu bacahenda mu gucahenda yitu tucineza ragentunguka aza kutucineza yentunguka kalisa ni walize kugitungura abantu bona behireyo uzumwe na NRM abakuba barebera ayi atandikire nayi yabashya ebirungi bya NRM Yona nureba ngo ngengeta abo buruge bwa NRM Gashakwa na Good Fatima na Juliet Charles Sima